Good day, everyone. This is Horrible Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 11, verse 20 to 24 in Horrible language. Obi Rimantu Uyobi Roye Ikwovu Owo Roye Uje Rite Uje Bene Owo Uje Kohara Irere Roderu Iro Ride Re Igbonuna Fikiridie Anyị se Ku Rierie Owo Uje Bovo Irawo Korazini Irawo Besiada Kidie Eru Iro Ride Nanavi Taya Vi Sidon Re ruru ve evun re owana mane anyị kuriere rabai re anyị debru oma o iwurie owo ujegbive eke vuovu metake owane oyowike taya ve Sidon ve edere ego egwu wọnọnwe ụwọ ujegbera weri kepano rokpenu kaka wọgọ owe te ụtọ kidie iru ride rerube evunwena keru ayewi taya ve Sidon ye ayi mudia rite okina uwo ujegbeni mitake owane oyomike Sidon ve ede ege egwo wono we wakobiro